Gikundi giki kiria kirehete hamwe makiria ma family 200 kuma kaunti-ini ya Embu mandikite marua kuri mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta hamwe na kamiti ya migunda guku bururi-ini makienda mugunda wao ukorwo ugithurimwo keri kuona kwa miaka itanyiheire 50 makoretwo mahana ahoi toro na mwe maugite migunda eno maheirwo mwaka wa 1978 na makiheo maratathi ma gwetereria taito no thutha ucio maundu macokete makagoruruka makiuga makoretwo makihithukirwo mahinda kwa mahinda ni andu aria marauga migunda eno ni yao. Ukienda kwa chief anakuambia mimi hii mambo ya mashamba mimi sijui ni nini. Ukienda kwa DC anakuambia enda kotini. Sasa kuenda kotini, koti nakuuliza hii barua yako ya shamba, kwani serikali injafanya mzuri? Mathiete na mbere na kuga thutha wa kugairwo migunda ni kuri na atongoria amwe a wathani wa matura macokire kumakungia wara na kuheana migunda o iyo kuri andu angi. Riu makiuga o gicunji kia mugunda kihetwo andu eri ngurani, undu uria uramekira nganja kana ni makahota gukinyira kihoto kiao. Ni turandikira president marua tukimenereria ugai ucio tondu ndwari wama na fomu icio mavetwe marua icio ni marua itari na maana tondu mugunda wagairwe na kabu 318 gacunji ka 48 kamvari ka mbere. Irua-ini riria mandikiire mutongoria wa bururi maugite marenda uthuthuria ukorwo ugitabanio weru na maheo taito makiuga riria mathigiriria gwaka nyumba icokaga kumomorwo na makahamurithio ni andu marerikana ni moiyo. Riu makienda guthererio wega kiria gikoretwo gigithie na mbere. Anasema acha Mungu nitaua watu, acha Mungu nitaua watu. Sasa tukakimbia. Maringire tunaona watu pia wanavurugana, wanakimbisana, vita, mawe, nini. Sasa mpaka tukaogopa kuishi kwa hiyo samba. Oho maugite makoretwo magicirira migunda eno kwa makiria ma miaka 50 gutari na umithio. Riu makienda watho na kihoto ikorwo ikirumirirwo, makiuga aingi macungiriirio gwetha uikaro kundu kungi magitigira gutharikirwo. Tungivoya thirikari igerie kuthondeka maundu mama tumenye mugunda waku ni uriku na mugunda utari waku ni uriku na nigetha na thina ino iku ya Kenya ona tumenye maendeleo ni tweka atia no tutie maendeleo ngeka waka kanyombo eterega ukakatharue wale mugunda ukivanda mitino ingi ciare ria turaria maendeleo tutingota ukuria tonura menye mugunda to waku mugunda ucio cokwe nundu ni na thina nduragicaki mukomborori thina na kurima mwana gwako mwana ni thina very tabu. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.